Ujor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Khadc Autonomous District Council kala Aiti ha Lyngdoh ke Hima Lyngïong ban Pynbeit bat banle ke badan kam halo ke jing ujor ke bagaseng samla Hima Lyngïong kala ujor syak ke Hadc ban persya ke jing INOC urang bashnong ke panyola ning ye ke baya Yatra bat ke bashna pandal bat ban submit hamadan panyola ning ka ke Hadc kala ong bo Lyngdoh udewan kmi bat banle ke badan kam ban lat ni kino ke jing kolmar. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hagador lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 chaneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata kawei ke sopti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat namot pran pho no menta hau khandai saw lai riu san pra hinyo lai pra